you are the reason. Sony sudah datang. Terima kasih. Selamat sore. So tomorrow we expecting a difficult game. Besok kita perkirakan game bakalan sulit. Persipura lost last day. They get a bad day and they lost last game at home against Persib Bandung. Persipura menjalani hari yang buruk dan mereka kalah di kandang melawan Persib Bandung. They don't lose many games at home. Persipura bukan tim yang kalah banyak di kandang mereka. And my experience tell me that not many clubs have 2 games in the row bad days. Dan pengalaman saya berkata bahwa jarang ada klub yang kalah 2 kali beruntun. We are the 2 clubs who have same points. Kita ada 2 klub yang mempunyai poin yang sama. So and we stay on the same level on the table. Dan kita ada pada level yang sama di klasemen. So that's why tomorrow will be very interesting game. Oleh karena itu besok akan menjadi pertandingan yang menarik. And because the team who win, he can make a great step to the up of the classic. Karena tim yang menang akan bisa naik di klasemen. Terima kasih. Okay. Yeah, all players are looking forward to the match tomorrow. Semua pemain menantikan pertandingan besok. Both clubs have a short turnaround from the last game. Kedua klub menjalani hasil atau mendapatkan hasil yang tidak baik di pertandingan sebelumnya. And tomorrow we're looking forward to the match and to collect the 3 points and make us go higher on the ladder. Ya, dan besok kita punya kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan kita dan menaiki tangga klasemen. Katanya keras itu mana?
where we doing passing. Ini kita lakukan passing. Pass. We train to 4 to 2 players, how much you want. 10 minutes or 8 minutes in training. Ya, Cross pass, whatever. I give you 10 minutes. ya, dan 10 I give them my honest answer. saya berikan mereka jawaban yang kalau ini memang bukan kandang kurang They has nothing. dan But for every normal team is this advantage because we harus melawan tim yang tidak berkandang di kandang. Saya bicara setiap kali sampai detail-detail terkecil pun oleh lawan. it doesn't matter if we play against Tira or Madura or Bali away or Senapadang and Lampiri. Ya, dan tidak peduli mau kita lawan Tira, Madura, Padang, Lampung di pertandingan away. You don't use this information if you play out of the Kalian tidak gunakan informasi yang saya berikan sama sekali ketika kita main di supporter. Ini juga tidak penting buat kalian. Only what play role is your intention. Snavi, give me your ball. Arfa, give me your ball. Rizky and Mirza are players who are Akan menyentuh pemain nantinya. who is without ball. Siapa yang tanpa bola? You can tick him. You understand? You can tick him. But Ferdinand, go to him. Stop. Ferdinand passes. Navi. Arfan and Abdurrahman. Rizky, go, Rizky. Yeah. Give it to Harus dikasih. Tidak boleh ambil sendiri. Out, Benny. Mirza. Ferdinand. Bolanya kurang satu. Bagus
besar, saya bantu kamu, Har. Mas. Bisa Pak Ferdi. Ben. Mario Ben. Ambil. Lihat lagi. Lari. Bola. Kasih bola, Binter. Ya. Jauh. Minta kasih Rizky bola. Yang jauh kasih Rizky bola. Cannot take Arfan. Abang. Dawi. You don't touch the ball. No.